Ayesaba kutonda Kitara TV tulanteeka nza Tujarike ninyogira syo muhendo musajja omuliso mwe habamoli tuli karuguza mu town kwenda kuba ni mazamu n'abasajja bali mu kichoka kinu n'abakazi abakole mu kichoka kinu tule bintu mulingo bikurubata nkabulikiro of course Tujarike tukuleta omuntu wawe ino mulimo gwakora tukuleta omuntu wawe ina yone kyakwikia hengaro n'atahya sente but of course ntwenda kuba tubagaza mama ntukenga bintu mulingo bikurubata ntwenda kenga emirimo ekurubata etabyemereire bitama bali muna bakutonda hona halimo kalimo nyamasa zemaganize za Runyoro kibale kagadi kiryandongo karuguza bulisa hona halo kalina hoima masindi tuli karuguza kiro kino kibale tukwenda ku bantu bazabazamu n'abasajja bali mu kichoka kino bintu bikurubata bitakike kiyangire government ebintu bikole kubikoleta yes nkwenda kubara mu kiyo habali Kamoseri Jordan Qatar Saudi Arabia Dubai hona hali mu kaliba nyanya batabakutoza sente munsi za heru kola mukya nabali Kamoseri au mu America mbara mukizini ngamati mwebali muno kutekinga time ni mugamati no leka mwochinyete kanza zaitu Kitara TV yes of course nkwenda kubajukiza borano nugo murundi kwa kubanza kubano tora otaka subscribing ga channel yaitu inakuba na subscribing osole kuba inteka zetu zona na uzirora and of course inakuba no likinga page yaitu of grand go murundi kwa kubano otaka likinga akaire kano kyo inakora o inakuba yuno no takinga time osole kuba no mentioning omuntu no mweta you know asole kuba na watchinga inteka zetu kwa kunyumya nyuma na basajja balika o kiris o kingiro no kingao amabaragao ono kibubu takubaza akingiro no kinga omze osibirota koronje amabaragao nyo franka bikwasiro bikurubata bita bikurubata koronje hano kora mulimo kandi atokundura ndi wabode niene yawo eira buli bagamba gabaine bode mpyaka babatero butehimba tibakya batera adito abire una baboda abali mulimo guno tuli bagezi muri bagezi muno nanye mukurubata nemihyo ituwe byona byo kubanza tukutambura nabi ogamini wa amabaragao Francis bikwasiro nkwendo baze kigambo kino kyenja kubazo gambe etrakite enu ebinyansi binera birimiraниrizaamu trakite enu ebinyansi binera birimiraниrizaamu etrakite enu ebinyansi binera birimiraниrizaamu trakite enu ebinyansi era birimiraниrizaamu awendeka oyekinis ogambo ota oiro bayiro smart tosogobere ezino joire gento obusokizebu niko tujuwaro ti amabaraga byabasajja Fred musajja obanzo simemo kazi wawo hali akurora Kitara TV omugamba yebale kurolera webale kundolera mu kyara empako yebawo amoti abamoti bikurubata biti kurungi busonsonga akasente kakuzoka kasente niko katiyo okaruguze gambe karuguza teine ensonga sente zikuzoka sente mpora koma guno muyaga tutandike kukoba mpora 10 tune cyokora kamo baga kamo ni go muganda abante abamuhimba hanu kuruga stage anu bagenda batwaranka kakumiro kagadi gayaza okuruganu kakumiro genda nka kuruganu muntu no mvuga kumutwara igayaza umutwali asendezika mitwale ebiri yonka ekandi kakumiro gumukanana akwera mu kusera mbaye ningambo nawa abazi kigambo kino bei teri kubi niyo yenyine niyo yonyine banzo gambe kigambo kino etrakite enu ebinyansi binera birimiranirizamu trakite enu ebinyansi binera birimiranirizamu era birimiranirizamu etrakite enu ebinyansi binera birimiranirizamu trakite enu ebinyansi birimiranirizamu kigarwire zino nizo mu kujwara gwakuno kana ato kimanyi kanuka kamani lekana nyonjwale mu ndeswaga njwale mu ndeswaga wenda rubata nako orantere simu amabaragawo mugisa leonard bikurubata bit mpora mkyara arata ali fine taina anso mazire busumiki nawo myaka 5 mina bana nkabatara wow babe kandi mukererwa kiki kandi rukira basajja agambe tuzale tukanye Bunyoro ande ebintu byabere buno nakwata mpora chairman wa stage aina achagiro beto akwija nanye sakuranga chairman nayo usakuranga chairman oli hakatebe chiko bakisoboke omuntu baba naija hanu nko kunanka kutandika kolera aho muyaho ojane nanga muntu arone bintu ebindi basaba obitaita eronka stage kandi kita mugambe kita kita kibawu kyabataka kina kubera kiba musente ngazinga lenje mitwaro 10 no kweyongera sente nyingi munezi sente butaira ati ogena kamubende bakusaba mitwaro 3 ati twasaba mitwaro 10 sente nyingi zitaita etrakite enu ebinyansi binera birimiranirizamu ati
timanyi Tracket ebinyansi bino tractor eno ebinyansi bino erabirimiranirizamu tractor eno ebinyansi bino erabiranyimiza I don't know timanyi erabirimiranirizamu akukalemere nayo boss kakulemere kambaze muze wamoba ino okegezesamu tractor eno ebinyansi bino erabirimiranirizamu tractor eno ebinyansi bino erabirimiranirizamu erabirimiranirizamu ayo amabara gawo niwo alinda Christopher nayo okuvuga no border bekurubata bit mpora niye yawe yange ngiri yankuru we baito oyina gyogezoke kurungi enyirire osikaba customer nyemikisa gyange giri omubuta gyogyo niko gambira oti tiniko ngambe niko kimanyire bekurubata bit kurungi ramuki abanywani banka basatu nguramuki abanywani bange mukisa chairman yarugaho nuwo chairman numugisa chairman likamufokera ibara aba vice chairman akusembayo mama wabo ojomo mama wabana bawo ona joire John Black kawaniki sina oli steady ono mwenda muno John Black kiria bwa kisina keke yake singa kumatira connecting uja breast iwa hanu karuguzo okora mulimo sika chapati yeah chapati ni makiro kimosa kusika ngano nanga packaging kazinga engano kaina engane pakete mirugamu nakazinga erugamu chapati atano ekigambora kibaza tractor ebinyansi binera birimiranirizamu tinachisobole papa tinachisobole namukiyawo bachali bawo basatu namukizaya bachali bange bekusika nabo chapati bakwano gwange nabakastoma bange muze biki byojoira hanu kigambo kikini anti nze ndira sita mwana bitegeera boy oli rasta banzo somere kigambo kine kirate shati sino we kisomere banzo kinsomere kiriwa tino nyambadde bambazi sibitegeera boy ojoire bujwara nkuwa sente mitwale ebiri bokisoma omba sente mitwale ebiri ezo gendo zinywemu akatogo blood eziremu akatoge bakalia gendo ziremu akatogo ekigambura kibaza barasta jogera ekigamba tractor eno ebinyansi binera birimiranirizamu tractor eno soko kidemu ikayala tractor eno ebinyansi binera birimiranirizamu tractor eno ebinyansi binera birimiranirizamu leta sende yangwa birimiranirizamu sende ziwedde blood leta akaja ati banzonga mbera muki abantu banka basatu abantu banga nsoka kula mchagwe mwennyini nono last ali wano zegedde kati n'abasigadde Uganda yonna okutwaliza awamu kazina kyaka kunyumira nka kuterere kazina kyaka nyumira mwana alien sikini mumatira muno kazina guno omwaka togenda kwefasa togenda kwejusa otinisi ekigambo kisobora ekigambo tinyakusobola empabuza ebindi bikurubata bita biri kulungi naye okusika chapati mba musisi wa chapati muno bikurubata bita center abantu chapati bakunanga customer abantu ebicholi bikachweka nabwe ensonga chapati ziri bata muno ekizibu kirikimu ebicholi mukabichwa muno mutesi na government yaitu eno ebicholi ebitembya akabeyi ebitembye beyi abantu bekyalo tuli kubi sente zirugambicholi zirigo musiri nizijjo mu town sente zirigo mu town nizijjo mbyalo zirugamkyalo nizijja munanga zirigo mu town nizijjo mu town ramuki abantu bawo nkabasatu abantu banzaranka nyowe nzalibwa mubende kuno nkajja kuyembera nkulamusawo isenyowe asimwe tadeo kiyoni nanyina nyowe kitone Silvia kiyuni akusembayo nabanywani bange bona kutwaliza mukaluguza yona ramuki akakazi kawo kakazi kange ako tinyakala mukyabwe ensonga tenkasweraga toina obukurabara nyowe timba atisa bazamazima niga amazima bakazi bakandema abwe ensonga akaliro busamu bakwenda sente tingambire za sente akaliro tikasika okafa ikibagambo tingambire nkafi akaliro busamu maisa kibogamba akaliro busamu kale nkura mukizo musibire muta amabara gawo osibirota tokwenda kumanya nuko tukyala ntekanza tujalike akita esimu ya ukanda agitwara kanda agitwara muze osibirota tokwenda kumanya kanda mukiyo mukusika ikuru akusika akokia egonja muzisubura nkazi ijija kuno kasi
Tuisubura mbyaro. Mubyaro. Tuisubura mbyaro. Ate ekyago kiba kesente zinga. Tutunda eminwa tutunda kyago. Mukure eminwa. Ba stage tutunda eminwa omukyalo tugule enkota. Mugule enkota niyo kugabuze ba yesente zinga. Kisinzira size. Ono nkubaza no amabara gawo. Amabara niwe kyaterekera net. Kyaterekera net oli mukazi waka. Karuguza. Karuguza. Era ndi mu kyalo baitu niyo yona karuguza. Ate haro kuikala okuombekayo okupangisa. Kupangisa. Omusajja arata. Ndi singo. Myaka yawo bakoli singo. Nkweyiya ati nkoleki. Okweyiya. Niyo nasangire ndi yawo. Okuhera abana. Banzo ogaruka mekigambo kinu kyembaine nkaguza bali. Tractor n'ebinyansi bine erabirimiranirizamu. Tractor n'ebinyansi bine erabirimiranirizamu. 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 Ramukya abantu bawo nkabasatu. Nkuramukya abanywani bange benkola na ba stage hano. Ndamukya abana bange. N'abanywani bange abali achacho. Oli mulekole? Ndi amukristayo. Amukristayo mami osibirota. Amabara gawo. Kyaligonza meri. Atugonza. Kyaligonza meri. Atugonza meri. Egonja ezinga. Isatu za 10 Ukwendo tunule mu kamera lotera karanga abantu abakaruguza baje bakugula egonja. None nkuramucha buramukya nyo. Okuramucha buramukya. Tokweta bakasitoma. Baija bonka. Ogambra mabara gawo niwo. Kyaligonza meri. Kyaligonza meri kigambo rakibaza. Gamba. Tractor eno ebinyansi bine erabirimiranirizamu. Karakite eno ebinyansi erabirimiranirizamu. 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 Ramukya abanywani bawo nayo. Nkuramucha bala bange na mama wange na tata wange. Mbaramukize. Bazika mbahereze kazi naki akakunyimira. Evanisi. Kakuli 7 kazi naki. Kidemu. Niko kusinga kwenda. Mami osibirota leka nkokezeho hano. Zino zezinga. Zino. Are isatu rukumi. Zino zenkumi 3 zona ham. Za 12. Zona ham. Zimpakingire njya zigura amabara gawo. Sungwa mere. Nikurubata bitano byokora. Nuko bityo tibicyatambura kurungiye na kuzino school fees. Urante banta bakutoza school fees. Sungwa mere kigambo rakibaza. Gambe tractor n'ibinyansi binera birimiranirizamu. Tinyabisoboye. Tinyasobore kibazo. Turashoka kibazo. Ramukya abantu banka basatu. Nenda mukya obrazange Robert. Nenda mukya na mami wange. Nenda mukyawo n'abana bange. Ndamukyawo n'omusajja waawe. Omusajja akakuleka. Omusajja bani wa mulekere. Mpaka niwe yandekere. Nsonga ki ukaba no oli muhole muno. Nuko bikaba bityo. Ukaba muhole muno mpaka yakuleka. Kalo sibe bino bimpakingire. Njya kuguraho. Olire. Muije akarango kanu kagamba kataba kusale line. Kagamba katakangarukiremo. Akarango. Akana kakuraba hano. Muje mfune line. Za Airtel za busa muje nanga muntu za. Za Airtel za busa. Abo akiziba za busa. Abo ko niko bacyuiremo. Niko bacyuiremo. Ezemte nizo bakura. Amu nko baza no amabara gawo. Abigaba Paul bikuru batabite. Niko bityo. Okolera muno. Niwo kora hano kwandikira line. Ego. Bati wagamba muhandika ne line zo busuma. Kwa. Omutajja nabaya ka sente no muhandike line ye. Kwa. Eyo timo bikora. Baza amazima. Ebyo busuma tebibamu. Kwendo baze kigambo kino gambe tractor eno ebinyansi binera birimiranirizamu. Kigambe cyo rakiswa kibazo. Kigambo ki? Tractor eno ebinyansi binera birimiranirizamu. Tractor eno ebinyansi binera birimiranirizamu. Kigarwiri wama muzeyo baino kirengaho. Ojoire kigambo kikiro kigambo kino. Aso akisoma. Ebinyansi bine tractor eno birimiranirizamu. Kigambe ekyo kizibuzibu. Amabara gawo. Ambaro lina tone joka. Bikurubata nayo kusale line. Abantu bakujja ni basara. Bakwijabo. Mubayo sente zinga. Ze 12 zonke MTN. MTN ni yabusa. Ramukya abantu banka basatu nayo. Kutumiraho mukuru wange
Paulo abiga Paulo. Ono mweno wange. Au muganda wange. Kutumia wa muzei wange byalwanga Sebastian. Teni namukaide wange. Akibali ka. No kuzara. Yeah. Kana mukiono mukuru gentleman. Osebirota. Kurungi. Niwo kuhandikise za Airtel. Niwo kora muri moki. Twandika line kandi. Mufuna mumuta. Tufuna mu commission after mwezi. Commissions. Muri line yandika nofuna commission. Anaka yawo halaini yawo. Kama shindi kala kemobana. Kwa halaini. Halaini. Ibikuru bata biti. Niko bitiye. Muri mwekazi wanga. Nyo. Bakaruguza. Aruguza muno mutawuni. Mutawuni muno. Kizizi road. Tena undara mutya. Toina okuramu. Toina nomukazi okuramu. Toina nabana mukuramu. Walisero takubenda kurungi. Wamba ine. Kale baze kigambo gambe tractor eno ebinyansi binera birimirizamu. Tractor eno ebinyansi binera birimirizamu. Era birimirizamu. Era birimirizamu. Era birimirizamu. Kangira kiremere. Kalo sibe kurungi. Muze onu bagani wawa. Abigaba Paul. Ekifikie zinga kino. Ekifi haroho 20,000. Haroho 15,000. Bali babatomeranga kino kyenkumi Echo kye 20,000. Singo bwa 2. Obune bwa 2. Obune bwa 20,000. Then yonkwende nkoko era iro horinga. Era iro tugitunda ito tumaza. Baza mazima nkwende era iro ngini yonkwenda kura. Kwenda gitwali kumba yange. Ito tumaza nembwa gitwarire eri fresh. Amabaro gameni. Na mirembe furabi. Ya bikuru bata bitatu. Kare embera tari nungi kurungi. Habwe embera. Ito turisabe cyaro ebicori bikagwa be ibihikira nusu bisatu. Hati bakastoma tituyabarura kurungi. Abakusinga baruga mu kiyaro. Hati ebicori bigwire beyi. Senta tizizoka kurungi. Baitu era turoho nitutwaza mpora abo kuba titwayikarire. Nitubuzabuza tutyo abana bakwega bagarukira amasomero tukwenda school fees. Tuyina kubaho mpora. Ati no kunayo kwerera abana. Kandi omusajja arakora. Tuyina kuyambagana. Musajja waliyo. Musajja ari. Banzo muramukiyo. Musajja wange muramukize bamutana Julius. Mugamba yebale kuikiriza kora. Ayebale kunyikiriza kora kandi ayebale kuturorerera afayo. Nyanteka musente bwabazifunira. Nanyoni nyeyi yampora. Ekigambo kwendo kubaze kigambo kino gambe. Tractor eno ebinyansi binera birimirizamu. Gambo garuka mukine kigambo. Gamba tractor eno ebinyansi bino era birimirizamu. Tractor eno ebinyansi binera era birimirizamu. Era birimirizamu. Era birimirizamu. Era biri kindemere. Namukiyaba cyali banywani bankabasatu. Ndamukizoho Grace kunira Grace nkengeri tukora street hanu. Kunira Grace nwara. Kunira Grace arohaho street hati yogo. Nyaramucyaho sanyumeri gore tabo kimuramukizoho. Nyaramukiyaho banywani bange bona betukora na basi. Kazina kyaka kunyumira nkakuterera. Akazina. Ako Ruganda. Kona. Akazina akanyumira. Turi kubunkenke feneno. Muri habunkenke. Ronald Mayinja. Buno gambe bwezinga? 20,000. Mary Goretti. Onu nuwe Mary. Grace. Osibiroti. Webale kuchapa. Ati zino zona bajazigura. Bainazigura zibaziri. Yetaba customer tunura hali mu kamera yetaba customer baje bakugura. Ba customer nywe nankubeta mujya mutuhagire. Umaze busumikino kolendo business. Myaka 3. Myaka 3. Oli hana street ene yenyi. Tokarugaho. Simo musajja akwikirize kora. Ninkusima musajja wange bya Ruhanga Andrew. Webale kunyikiriza kora. Era ninkwenda muno. Onu Mary Goretti. Grace. Kunihira. Hankwendo ngambire kigambo kyembaini mpabuzolo ra kibazo. Kigambo. Tractor eno ebinyansi binera birimirizamu. Tractor eno ebinyansi binera birimirizamu. Era birimiranizamu. Era birimirizamu. Era birimirizamu. Era birimirizamu. Era birimiranizamu. Era birimirizamu.
Kazibu. Ramukiya abanywani bawe nayo nkabasatu bakasitoma bakugura umunwana. Bakasitoma bange bona. Tindarekeyo mbaramukize mbatumire mwebale kumpagira. Nintumira Flavia Naboli. Nintumira Sanyu Goreti. N'abandi bona. Timurogangana. Na mama wangu Murongi. Timurogangana street hano mukwatagana kurungi. Hano tetwina buzibu. Abakazimba mabo mutali kurogangana bakasitoma babule. Tetwina buzibu. Tetwina buzibu sofa tukyali okay. Tetindagana. Kalosi be kurungi. Njya kwijja nkuguleho. Sanyu wewe mzee okuruga kugule simisimi osibirota. Kurungi. Amabara gawo. Kawesa Vincent. Iyo koranka. Kawesa, oli Kawesa Vincent. Bigenda bito ogenda mukiyaroki. Kibali. Kibali. Kibali okwata muhanda. Ahali nyanku jasaliza ya bank. Kuli. Bakutwalira ozinga boda ku Ruganda. 12. Ati simisimi ojja kusika chapato ojja kusika. Kwa nkubitwala kubaja tanka gabitonde. Bajja kubitunda mu duka. Ramukiya abanywani bawo nkabasatu. Ndamukizoho Mutebinoro Steven. Mutebinoro Steven ekarakagadi. Na kijikizo Kelvin Kagadi. Ona bakagadi abakuramukiya. Akusembayo. Ernest. Nkwendo baze kigambo kino gambe tractor nebinyansi binera birimiraanirizaamu. Tractor no ebinyansi bino era birimiraanirizaamu. Tractor eno ebinyansi bino era birimiraanirizaamu. Era birimiraanirizaamu. Mugurusi osibirota okuruga kusuubura kanu bakenda muno mukiyara okunywa baketa batakana swaga bakenda muno mukiyara okwo kale bo musanga kenda kwenda bo ayo hatogenda mukiyara okwo bubango kisango aka kumuli kibala okwata muhanda Lohala lodi. Ati oli wa bodo ba odi wa duka. Just nyenga nkwekozesa. Bikurubata bita. Pola bwire ngeye bintu byacwekere. Bicholi ati bintu kusanga bumu bitakutambura ko. Oko mbyaro ko mbakora mirimo ki. Kulima no kusubura. Esenteri ya amani muno. Senta nkoto yo bayiteri nkoto kurungi. Ramukiya abo nayo bantu bawo kabasatu. Ndamchaho mama wange hamwe n'abanywani bange hamwe n'abakasitoma bona baramukize. Nkwendo baze kigambo kino gambe tractor eno ebinyansi bino era birimiraanirizaamu. Tractor eno ebinyansi bino era birimiraanirizaamu. Kijangire mami osibirota okuruga kuseisa obuhunga osibirota ojwaire bino bigambo kye bira reflector yawo ebiri hano Town View Guest House Karuguza niyo bagikwaire basima bagaye bale kwa reflector Town View nimba sima muno obereza bwanyu bukutambura kurungi ombantu kandi nimba sima muno bale kompereza reflector ati onu customer mutwaranga no mutwara kibara Mbaimani yenu Kibale. Kibale center. Erinka. Kibale center iri maiso kolenya high na headquarters. Kuli. No agenda. Kwegesa. Bali ozinga kurugana. Kurugana kutwale 13. Kanaisa na. Hali haro iro. Niyo ngebe yaitu eronke yenka mafuta kutemba. Tochu aho. Tincho abo mafuta kutemba. Bata mafuta gakananga wakagasarobiro bino. Gagaruka era nayo tukasarobiro twale 13 ino. Ati nkwendo ikigambo kino kubaze kigambo kino gambe tractor eno ebinyansi bino era birimiraanirizaamu. Tractor eno ebinyansi bino era birimiraanirizaamu. Tractor eno ebinyansi bino era birimiraanirizaamu. Era birimiraanirizaamu. Ndamukiya abantu bawo nayo kabasa. Nanyene ndamukiyawo mwena waitu Alex Nyonzira okaisigenkeni ndamukiya mukazi wange. Adiere nakemo Juliet nindamukiyaona bene baitu Charles na Tom. Naba family abakunyenda. Ono nuwo kutwara. Ogo niwe nkotwara. Nuwo kutwara no bayiro linzira. Mami kankuramukiye osibirota. Tokwenda kumanya. Tukyala ntekanza tujarike tuli. Kono gugwina amani.
ekyo kimanyira okulola bulola amabala gawo amambala gange ninyo siga Charles ayisiga Charles naye okora nomi kola obuchapati kabutito muno mukabukendeza kabutitenga ne katemba ikatemba kanukezinga kebitano ene yo 10 yo 10 ne kikomando mukiba nakyo tuba nakyo sazi ne tumwongeire mu amaizi busawo kikaye kwasire kurungi muno kiro kimukanda nankankazinga nkugambire embere ekatabuka ngano ibiri zonka ati zintu zijja kudiba zisigairo ekyo tikisoboka afadhali nze erira titudibya bwebya sente ni musteka munanka nka ni musteka mu ezo sente mantayiro munda yangi batandikire ku ndomo kara atona ajja kulya nkazi wamachapato ajja kulya nkazi ngati nka ibiri eze bitano ezo 10 za bitano eze bitano batu ne yo 10 eme kuba ne kukolera naye kukolera amabala gawo Brian Kiza yo oli mwekazi waka Kayoro okwata muhanda kyo main gulo gwa main magenda kakumiro makwatanu Kibale a district headquarter ati munu mukaruguza yokora mulimo gwenkora munyenkanika okanika nda garage pikipiki zinu timwe boyti bakagaba boda mwibe byuma mu byabandi mu biro iyo tobikora kisinzira muntu ki kwendo baze kigambe kino gambe etrakite eno ebinyansi bino erabirimiranirizaamu kigambo ki etrakite eno ebinyansi bino erabirimiranirizaamu etrakite eno ebinyansi bino erabirimiranirizaamu bamara kutya abantu bawo nkabasatu nkora mukyawo director Kadimani nice Kayoro aro mama wange na ndege ya Joyce Kayoro kuli Kayoro atali Kayoro akusemba ndamukizeo Businge manager timu Fangoni Kayoro mwina na timu Fangoni muno kwende namba yo timu Fangoni akusemba niwe Fangoni soja kusimba kusingana ndamukizeo makanika Christopher Kayoro karosi be kurungi mukunu mukatara ali abantu ngende mbabongeo kangende mbabonge habo mukatale eno dipo yanka heno yakagati urugakagano jakuna amabara gawo tumusime Moses kampuni kusasura kurungi eno muno kusasurira mu bwire tebaka kunyagaga kurura nenda niyo gine era bakundolera kurungi akasento kariho ramuki abantu bonka basatu nkuramucyaho na Stoni Sto manager wa Kagadi nkuramucyaho na manager wange Godwin Rukundo nkuramucyaho na mukama wange ategeka Patrick atusasura kasara kurungi tukanyirira ubwo muramukiye kurungi asana kuongezamo mukama wange ategeka Patrick nkuramucya ahorandura hono ba TV awokiyeyo abo kwa sazi nanka branch okiterira karango nkobaza kurunga habo konsasura kurungi kandi cyo kunyo supplyinga kurunga abantu nikibahika kurungi ati kwendo garuke mekigambo kino gambe etrakite enu ebinyansi binera birimiranirizamu etrakite enu ebinyansi bino erabirimiranirizaamu ati nkukisobora ekyo tokisobo kirengeo gambe trakite enu nangwa etrakite enu ebinyansi bino erabirimiranirizaamu ekyo tenkukibasa tola kibasha tenkukibasa mukiga ndio munyankole muguruso sibirota mugurusi ngikuru amabara gawo anyita bya mukama rabba bya mukama yes ego okora mulimo kikarugozi mba mombeki muibe sementi za abandi nangwa tali bulo muwe na embe kati iyo patana oba bakoza patana iyo patana enju noleta abakozi byo bikurubata abantu bakombeka mpora niko bati ramuki abantu bakabasatu ramuki abanywani bange nabo je bona benyembeka nabo
na mama w'abana gwendekera omuka gwendo gambe ogaruke mu kigambo kino kyenja kubaza ogambe tractor eno ebinyansi bino era birimiranirizamu tractor eno ebinyansi eno era birimanirizamu tractor eno ebinyansi bino era birimiranirizamu tractor eno ebinyansi eno era birimiranizamu era birimiranirizamu kale muguruso sibe kurungi wekitini sita mu rujungu gokora so nyo rujungu nyo omulimo gwa gunu nyo kale ndi musajja mubazizi wankaito ate kyo nikyo beta bata mu rujungu kubazire enkaito ndasome muno baitu in fact nyoka ndabaliza mu Runyoro baitu omubazizi wenkaito mu rujungu bamweta cobra cobra yes ate barakukaguza gambege nyowe ndi cobra ndi yes ndi cobra nyowe haramuki abantu banka basatu ati amabara gange ni nyowe Isenkumbi Steven ati nyoni kubanza ninda mukiyaho mukyara wange wundekera omukaho dafini ogo mukazi wange mumatira muno so mwenda muno mwenda kunga nam so ebyamaka bibamu bigumira kale byamaka baitu mukazi wange ogo mumatira nabu tuba tutabukire tukoraki tubimara akusemba aini nyongera kura mukiyaho na tata Mikairi aho kikada aho ninda mukiyaho na senga wange Suzana aho ekigambo rakibaza ogambe tractor eno ebinyansi bino era birimiranirizamu so boyine kisigikira kale ogamba tractor eno ebinyansi bino era birimiranirizamu Trakita ebinyanse kukikabara ne birima niko ne isane kubyanjaramu garuka mukine kyenkubaza tractor eno ebinyansi bino era birimiranirizamu eja kubyanjaramu kubona ebyanjaramu era birimiranirizamu kubirimani kulima ne garuka ne koraki eseme kulima ekagaruka ekabyanjara abo kubati bokabara oyanjara niko otekamwe ekirimwa kituruka kurungi tera birimiranirizamu tikisoboka karosi be kurungi yego waiti musibire kurungi hano aona kutunda nyanya ne cabbage deka nkutundireho zinga ngambire bei esimuko gindekeire mami kale cabbage yezinga 015 ne rukumi muntu nomoa kale cabbage yo 15 kyonka nkuchweraho ne 5 no gigura 10 mwanguwe nkutunda nu je nkuziga yankuru 15 nyo beyingi sazire omudara nguhambire nesimu nayo nkuheraho oiro kuya mulaini enyanya 10 ekandi obutunguru bunu bwezi mami iyo kotaina butunguru ojwaire omukama ruhanga owo busobozi bisaka oli muhereza okwaukana koiro muhereza iwe itambirira nyiririnka liri chikadi kuno biki bibatebeza mu itambiro banzo tugambire biki bibatebeza mu itambiro tomanyire bibatebeza oto sava kalera mukiyo abantu banka basatu ninda mukiyaho omweza businge kitutu ninda mukiyaho akusembayo bahoireyo onagira siringi 10 muhereza kungana mbandirize muliwe okungana ki wamosibiro tankumanyire oli mukananka muka Fred oli muko muka Fred nguli iyo oli muko omwana kata kuisana osibirota ndi kurungi oli kurungi amabara gawo atwaire Joyce niyo okutunda enyanya kwa okutunda ki nyondi customer oli customer oziregura ono nwa kuguza
nakunguza timurora kugutunda hane nyanya nyo mkutunda uchi ngozigura zinga enyanya bapima 3-5 nkwenda ugaruke mu kigambo kino ugambe tractor eno ebinyansi binera birimiranirizamu tractor eno ebinyansi binera birimizamu era birimiranirizamu Ramuki abanywani banka basatu abakula mutima abokwenda kuramuki abaramukiye namukizo munywani wange omani Dennis hamna isifu Janet na mami wange nakavuka Tereza mukaikuru osibirota omuteko gwezinga wankumebere zibyonka utakuli mukabuke ya muto mali nayi ni okufuna na bino nyonde kona bino biki bino michungu michungu akene isana kundi eno amabaragawo berongeredde bikurubata biti bikutambula huwa bisobwire abakuguraho obutunanka abana bakusinga baba ba chips ba chips na bakutunda emere iwe limwe kazi wakaruguza mutawoni muno wenyine banzo ramuki omusajja wawo mugamba ye bali kukiza kora tata wabana ono nkuramuki abana bange kandi omusajja n'omusajja muramuki kono isano takumwenda kurungi nkumukukaka awakenta mugonza baramuki kurungi omoteke empaka nyondo gakule ba ndoga banzo garuke mu kigambo kino gambe tractor eno ebinyansi binera birimiranizamu tractor eno ebinyansi binera birimiranizamu kigarwire karosi be kurungi omwana ngunu omwana kanaenda muno Cameroon halala akulira araba nasoboka tuli mu katale ka Karuguza kana katale baketabata Karuguza Daily Market nkubaza abazona abakazi abakolera mu kichweka kinu tuli anteka nza Tujarike Kitara mukaikuru okwehamu akanairo kakunywa kikokwehamu kano wama byansi kuleka leka malize nteka nza kanyikale hano malirize nteka nza yange hano Yes, mwebale muna baikale ni mutonda kuruka tukatandikire genteka nza Tujarike Kitara TV atubaire Karuguza ntunyumya muna abaikaza bali mu kichweka kinu aba maboda bakora mbutale nuko tutebigambo tubaire ntubibaza twenda kubaza abaza muna abasajja nabakaza bakora tukenge ebintu mulingo bikuruba to mulinge ebintu byemereire mwebale muno abaikale ndu batonda ali tukatandikirege abaire munyamasa zembaga ndeza Runyoro haheru ya Runyoro nababaire kambonseri musizaire mwebale muna abaikale ni mutonda batunyikiriza nkujukizo aba Kitara Media bakola videographer na photographer amikoro yao yona mukoro kigoyino gukwetagisa bisane birungi ogukwetagisa video nungi ekyo inakora hikira ba Kitara Media basanga namba esimu 07889235 ja kuboina aba Kitara Media basole kuba ne bakole bisane birungi boko no itaga photoshoot ya birthday okitaga photoshoot nungi ojja kubongisha omusajja wabo bojja genda kubunga wesanga utoze aba Kitara Media basole kuba ne bakolera services nungi kwenda kuba ni maliete kanzenu kwenda kuramukya munywani wange abantu bembaga kwenda kuramukya aho hali etika businge kwenda kuramukya aho Patrick Karwanga kuruga kaboya kwenda kuramukya aho muzini munywani wange transformer kuruga kagadi ndamukiona muzini munywani wange shine star kuruga kagadi namukiona nyene hali mukali kwaramukya abafaure bahonde nteka nzange zino Kitara TV kwiko mtaichana obutwaitaitana hanteka nze zinde za Kitara TV ni nyojira sho muhendo omuliso muhaba mole mpaka moti mubai ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.